Kibor pulit lalu ke kunhun na National Disaster Response Force NDRF, State Disaster Response Force SDRF, Search and Rescue Team SRT, but Fire and Emergency Services FES akan nopai singi laitrik ujulio jarapsan kin kerja no nagabawa di kesana merukubansi nariat arliang hajan keksai waisodong hadian bakim lap kesai EA. Kani kecing lagi wat biang jumki ke sonam nak kani kecaka kadai hadian belayo ban sei ke media ukurim jongka akan no paisingi artrik ujulio jarapsan nak kati kecakariat dah kecing kmilinti bakal la ban don lang syakite ki benta. Kini kisukurim ki badai na indoor ke Jela Madhya Pradesh kila jarangai na du ke step art flight rek ucamang jarapsan hadian biklami na nongriat nak kecing wan kai honeymoon jumki syakathan sora. Kumbalong mentah ki pulit kenang penlong ke jingwat na ki weipat ki bentah kate ki thany banlap ik sonam kumban syukro bagi te ki arngot klahir syo mau lakhiat dak skuti bak shimwai na ki tingrut banlet chnong riat dak arpo artre ki jomang arjapsan nre ka step arplai tre kilamino batjar nga hadu bandalap yu raja ka artre ki jliu arjarapsan ya kate ki skuti rengkat ushabi bala penkam ki syukrem la pente pisya ki pulit agamiat arp sautre ki jomang arjapsan balalap ya kana sorarim kebadan cengai na keceka balap ik media buraja gubansi nariat arliang Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya